Penimunanen ng PhilHealth ng Central Luzon Community-Based Capacity Building on Cancer Screening and Launching of YAKAP. Nungno ka rin, migit 700 na partisipanti in Mequesan Metro. Tuklo king migit 700 partisipanti, iba't kareng niyayaliwang lalawigan king Central Luzon, Mequesan Metong, King Central Luzon Community-Based Capacity Building on Cancer Screening at ing launching ning YAKAP. Agerapan ninyang September 29, King Laos Convention Center king Siyudading San Fernando. Pisabyan king programa ing gustong kebaluan dikil king cancer. Reng paralan bangay iwasan iti at ing maranong sintomas. Makanyan mo rin ing PhilHealth Z benefit packages para king cancer at aliwa pang catastrophic illnesses. Kaya be mo naman keting pa magpakilala king YAKAP o Yaman ng Kalusugan Program ang makatutok king preventive care kalupan ning regular check-up, laboratory test, cancer screening at pamamye essential medicines. Didikdik ning PhilHealth na ing maranong pangabalo king sakit susiya bangay iwasan ing mabayat a gastusan king panulo at asigurado ing financial risk protection dareng balang miyembro. Iti agpang kang PhilHealth AVP Henry Almanon. Kabilang ka tinagon, reng barangay health workers o BHWs, provincial at municipal health officers, chief dareng hospital, PhilHealth accredited providers at media partners, iba't king Pampanga, Bataan, Tarlac, Zambales, Bulacan, Nueva Ecija, Ampong, Aurora. Kapamilataning programang iti, apapasik na nga ning kapasidad at kakayanan dareng BHW at health providers bang mas epektibong ayata ding serbisyong pangkabulasan kareng balang komunidad lakwas na reng masuluda lugal. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.